udansile manje. Nkosi sikelelo ubaba engathi singane sithule sonke sithi gcwala ebese sikhipha amafoni ethu bese sirekhoda ukuze kusasa niyotshela abantu into ekuyiyona ngelikhulu ihlombe. Ngiyacela ukuthi samukele ubaba uMshumayeli uGcwensa ezandleni bakwethu. Zezula emasa negezi la
mphathi wohlelo angithokoze ngibingelele baba bingelele itafula engilona abahlonishwa bonke enginabo la bingelele abahlonishwa abangaphesheya bonke engibabonayo bingelele ubuholi beNathesa abantwana bamaNazaretha abasey'khungweni ey'phezulu zemfundo wonke amazinga kusuka ku-national kuya kuma-branches onke akhona bikelela wonke nje umuntu ola ngabe uyiNazaretha ngaba lona ngiyambingelela ngithi ayikho into enhle ekhona nesiyakuba khona eyodlula umNazaretha nonke nginibingelela kwelihle igama loNyasi lwezulu amen lapha siqeda 116 years ibandla lamaNazaretha laba khona abantwana bamaNazaretha bafise sogubha kanye nabo abalapha ey'khungweni kakhulu abalapha eDUT yibo abasihlelele lo mkhosi omkhulu kangaka abesibaphi ihlobo angazi noma bayazi ukuthi inkulu kangakanani lento abayihlele lapha hamba nomfoka Mthombeni ulwazi insizwa nje hlezi la iduze kwami ngoba ayikho into engizoyisho la ngazoyazi regardless ukuthi agcotshiwe kuyenzeka ungagcotshwa ube nalo ulwazi lwenkomo nango kuye umkhamba futhi nje batabami sisentweni enhle eyaqalwa indoda yomebo uthumekile inceku yenkosi ubhombela isitibela samankolo umondli wakakhuluphani ngoba endela izwe labo sintweni eyaqalwa indoda bethi ngeke ibe khona iphumelele bethi yini yake abakhona eyakaqala umuntu omnyama yaba impumelelo but today iqeda 116 years ibandla lamaNazaretha officially lilonjwe but laselibikezelwe kakhulu before ufike uMarch 10 uMarch 10 singawuthatha njenge official launch kodwa kwase kukhulunyiwe ngalo noNkulunkulu esekhulumile ngalo nabantu abathize sebekhulumile ngalo ake ngiqale ngeyibikezelo zibikezela le ndaba enkulu isibikezelo sokuqala safika kubo kwabo sifika kukhokho wakhe uMzazela owayakhe kaCeza ngesikhathi zabo 17 something noma 18 something kufika izwi kuMzazela lithi Mzazela suka lapha ufunduke uye kwenye indawo ngoba lapha kuzovuka inkosi enolaka kwakuzovuzala ushaka akashayeki wathazwa inkosi yesibili wathi ushaka kwakungumprofeti kodwa ongathandazi wathi naye wayethunywe uNkulunkulu ukuzoqoqa isizwe samaZulu ithikele libika suka Mzazela hamba uye kwenye indawo
umzazela wayakha umuzi omkhulu owawubizwa ukuthi kaNontanda Bathakathi. Wayelapha umzazela esiza abantu kakhulu, nabantu nje ababetholakala benamacala ebukhosini ngaleso sikhathi bakaZulu. Wayebathatha umzazela athi indaba ezitha awubalethe kimi ngibalaphe ngomqondo. Kusho ukuthi singambiza ukuthi weyihila futhi weyi-social worker, weyinto zonke abafaka umoya engakabazi lutho ngalokukholwa, engalazi lelizwe lithi afuduke lisho ukuthini, kodwa lalibikezela lento esiyiyo namhlanje. Nebala abantu baqala babeyilalela ikhono noma izwi noma ivoice kaNkulunkulu, waseyilalela lento yangena emthanjeni yakhe ukuthi kuthiwa ngisuke. Uthi-ke lelizwi malikhuluma ngoba mzazela okhalweni lakho kuyakuzalwa umsindisi oyakusindisa isizwe sase-Afrika, uBombela lo. Isibikezelo sokuqala abukakafiki kuNazaretha, abukakalothwa. Isibikezelo sesibili safika kuNobelungu walapha eGwaqube, waye umkhokheli e-American Board. Sifika ngo-1892 kusasele iminyaka eyi-18 afika uBombela noma kufika uNazaretha. uNobelungu uhlatshwa ukugula, uyahamba emhlabeni. Ayafika bebandla lakhe abase-American Board, sebeze ukuba bazomthuna. Ayengakabikho namakhaza ngaleso sikhathi, kusahenqiwe kwazwakala uNobelungu sethimula ngale kweShidi. Uma egijinywa amakhosikazi, Nobelungu kwenze njani? Uthi sengibuya ezulwini. Wayengelona iNazaretha, waye umkhokheli e-American Board owalapha eGwaqube eMatikwe kwakuwakaKhumalo. Umuzi wakuba usekhona namanje. You can even go there and get the information engitshela yona, ngoba angizili ukuzokhuluma into engekho la. Umevuka uNobelungu bemxina bebuza uthi indlela engiyithathile ngifika indoda ethe uShembe, kodwa lo Shembe akakafika, akakaziwa. Asikho nesibongo sithi Shembe, ngoba isibongo sithi Shembe sasingekho. Naye umzazela waye uKhumalo, wayengeyena uShembe, kodwa isibongo sithi Shembe kwafika izwi esefuduka nabantwana bakhe sathi mzazela la uyakhona, ngoba waya kanti abamhlophe ezweni samaHlubi. Nathi uyofika lapho ushintshe ungabe usaba uKhumalo ube uShembe. Waphinda futhi umzazela walilalela leli. Ngikhuluma ngababikezeli bento enkulu esihlangene nabo. Uthi-ke uNobelungu ngifica indoda ithe uShembe, ithe angibuyele emhlabeni kusazophela iminyaka eyi-18 ibisiyafika. Ithe abangeni la abangenalo ithikithi, yathi mayisifikile le ndoda yongenzela ithikithi. Ithi le ndoda ibigqoke umjiva oyingwe, kodwa ithe uShembe. Bathiwa hayi uNobelungu udiphe umufu, udisturb. Lamhlanje babengasho njalo abantu, kodwa abantu baqala babeyilalela ikhono, babemuza uNkulunkulu, bemsenza nangeziqhu zoboya zabo ukuthi uyakhuluma. Umbikezeli, sakhuluma ngababikezeli. Umbikezeli wesithathu owabikezela ngalento esiyiyona waba umfazwe.
owayesuka ngaphetsha owabikezela koSwayimani kaYithuku wena wenza imbongi wabikezela koMaritzburg wathi ngibone ukukhanya okukhanya kakhulu ithi le kukhanya kwaze kwakhanya ngisho enhlizweni yami ithi ngibona indoda ebigqoka umjivo omhlophe ithi ngabona abantu begqoka ingubo ezimhlophe yahamba ikhuluma le ndoda wathi uyahlanya umfazi yahamba le ndoda yagudla thoyazi yaphelela ngapha kaZulu emzimphathe enkanyezi umbikezeli wesingaki loyo wesithathu umbikezeli wesine wafika esevumile ukuthatha lolu hambo ngisazoshesha wafika esevumile elele ehlathini ubaba mkhulu esevumile ukuthi uthatha lolu hambo elele ehlathini ezoyestimeleni esuka eNtabazwe kwase kufika indoda eyayigqoke umNazaretha owawuvale izandla kuvela iminwe ushaya phansi kuvela inzwane inentshebe le ndoda eyayishaya lapha eswini yathi le ndoda mina ngiyingilosi igama lami nguThesalonika athi mase ichaza esekhulumile naye ingilosi uthi ingilosi yamaMpondo eyayimbanga kuba ngingilosi yakaZulu neyamaMpondo uthi yafika kuqala eyasemaMpondweni ogama layo luThesalonika yathi nami ngiyingilosi ngikuhlangabezile uma fuduka sengiyabuya manje kubabikezeli niyabona lento ikhulunywa ngayo ingakafiki umbikezeli wokugcina sengizoqala manje seya eNtabazwe kwaba inkosi uMeseli inkosi yakaQhwabe 1906 iboshiwe ejele sentelema iboshela uKhandapondo iboshwa amabhunu engafuni ukuthela uKhandapondo amabhunu engafuni ukuyibulala kubona abantu efuna ukuyidlisa upoison ife slowly efuna ukuyinika uslowly poison ithi mayisengenile ejele amabhunu asefaka upoison asemlethela ukudla umbikezeli loyo walento siyiyo ithi uma ebeka lokudla sekufika indoda angayazi kodwa le ndoda igqoka umjivo omhlophe hayi indaba yomjivo omhlophe igqoke isigqoko le ndoda esimnyama ithi indaba ezitha ungakudli lokudla amabhunu afaka upoison 1906 kwasasele 4 years kuthiwa kufikile umNazaretha izizwe ziyosinda thabani bathi abami into enkulu le ayisophindi bekhona into emhlabeni jikelele eyofana nomNazaretha eyoba yinhle ibe njengomNazaretha imNazaretha buzoqala bugcine futhi athi ayafika amabhunu uMesena akakudlile ukudla umbikezeli wesihlanu ayizibuze akakudlile ngani ukudla abesethi hayi kulungile akwesingakufaka upoison sasa sibonda azokudla yini aselethe ukudla ongenawo upoison athe befika wayisifika le ndoda yathi ndaba ezitha ukudla amabhunu awufakanga upoison asekudla indaba ezitha umbikezeli ungakafiki umNazaretha ziyosinda izizwe thabani 1910 ethema ebuya kwesithathu le ndoda esebewufakile upoison wathi xwaya indaba ezitha namhlanjena bawufakile wase-approach indaba ezitha le ndoda wathi wendoda wena ungubani ongana ongixwayisayo hawu badabami hey indaba kaShembijulile wena ndoda ungubani ongixwayisayo owaphi ithi mina nguShembe indaba ezitha ithi sekusele iminyaka eminde ngifike ithi uyongibona indaba ezitha mase ngifikile ingakho imbongi zakithi zazithi mayibongela zithi indaba ezasuka eNtabazwe zajula zakwe phezulu zithe mazwe phezulu zaba nemvunga zasezeshela emthandeni emzini wenkosi kwamaphumulo zayikhothumesela Are we together?
move together. Angifuni ukunishiya. Ngikhuluma ngababikezeli. Ingakho uma esemkhululile amabhunu umeseli esehleli Thombeni noNdlunkulu bakhe lapha emthandeni ngikhuluma mina ngokhokho benkosi uqwabele khona le Nazareth. Mase behlelo uNdlunkulu kwabanye boNdlunkulu sekuvela ingubo engaphansi eyayimhlophe wayifaka iphithi kodwa elimhlophe ithi indaba ezithi umeseli Ndlunkulu hamba uyishintshe le ngubo emhlophe uyifake ngaphansi ngoba indoda engisizile ngangawudla upoison ibigqoka ingubo emhlophe yathi izofika emva kweminyaka emine ngizoyibona. Wabikezela abahlali uma ifika kanti abamhlophe kwesamahluko umzazela ukhokho kaBhombela lo amen. Ukhokho kaBhombela uBhombela uzalo umayekisa kaNhliziyo uNhliziyo kaMzazela umzazela kaSokhamzela uSokhamzela kaSonyathika anoma nisamlandela. uBhombela uzalo bani umayekisa ka uNhliziyo umkhulu kaBhombela uNhliziyo zalo bani umzazela kaSokhamzela kanyathika ichileyo. Uma fika lapha lelizwi uthi amefike wakho umuzi kanti abamhlophe eThombeni yasiqala isibikezelo sesithupha sabikezela ungakaqala umNazaretha babikezela ngentombi kaMalindi uSitheya uMaria wethu thina weleli banda kwafika izwi kule ntombi yathi Sitheya zigade usiphathe kahle ngoba wena okhalweni lakho uzozala umsindisi. Umbikezelo osigani lo ozosindisa iAfrika kashaya 1910 manje sakhuluma ngababikezeli walilalela lelizwi wangazi ukuthi uthini uthe befika umzazela elalelizwi ukuthi akho befika kanti abamhlophe athi angabe sayibiza ngokhumalo wafike wakho umuzi wakaShembe owaqala ngqa ukuba khona umuzi wakaShembe lapha kanti abamhlophe owungaziwa nesibonge sithi Shembe sasingekho savela ezulwini kwaba igama elavela ezulwini ngoba leli gama ilona abantu ababelaphinde lajika labo umoya oyingcwele langena kuBhombela lathi mina nguShembe ngoba lavele lehle kuphi ezulwini. Uma sebehleli usiwakhiwe umuzi wayesebekwa umayekisa waba induna uthe mebekwe induna uNhliziyo waseyibona le ntombi yakaHadebe kamthimkhulu kaMalindi waseyibona le ntombi kanti nayo le ntombi ineyimanga zeyibikezelo ngelinye ilanga le ntombi iphethe ithungo namanye amantombazane sekuqhamuka umoya uyayiphephula zonke ithungo abayithwele ziyawa kodwa sale ntombi yakaHadebe esale ntombi uSitheya sangawa gama lalo kubhabhatiswa kwaku Elizabeth. Uthi ayikho into engizoyikhuluma engayazi lezi. Kakhulu umuntu engaziwa lapha ebandleni. Ngelinye ilanga sawufika ngqo lo moya oyingcwele kule ntombi ithi yahamba namantombazane ehlathini la konke abamhlophe sebezwe imbali entuka kamnandi ngoba thina siyiproduct yembali thina siyiproduct kaPhungelihle siyiproduct thina thina siyiproduct yembali asiyiphathi nje phela kodwa simkhiqizo thina wembali eyadliwa intombi kaMalindi. Basebeyibona le mbali entuka kamnandi basebegijima ngizozama ukufindleka badabami noma yona le ndaba 116 years inkulu ingafindeki kodwa ngizoyifinga ngoba okunye ngizokwekha ngizoshaya nje okubalulekile kubo kuphela ayibonga inkosi.
Base beyibona ngifuna ukushaya nje ezumongo kuphela umongo ukuze ungathi noma usuphuma ne-degree la noma usuphumani ukumenywe zikhulu ezithile kuthiwa kusichazele ngoshembe uchiphize izinyembezi. Into enkulu kangaka Thabani ufikile kuNazaretha. Yesigijima le ntombi bayijaha le mbali ney'ntombi zonke kuthiwa le ntombi kaHadebe yayidlula le ntombi yafika yayikha le mbali ithe mayiyikha befuna ukuyiphutha yayisigwinya le mbali ithe mayigwinya ngabo lobo busuku lafika leli zwi nanti izwi lomebo liyame nanti izwi liqale kumzazela nalizwi laphinde labuya lathi Sitheya le mbali oyigwinyile uyiphathe kahle ubugwinya umoya oyingcwele. Le nto eyenzeka kumaKrestu kaJuda entombeni kaMariya kuthiwa wena uzokhulelwa ubusisiwe esifazaneni yenzekile lapha eAfrika. Itheology kwamaKrestu kuthina amaNazaretha practical asikhulu siyiphatha ngesandla umlando ophathekayo you can trace it. Asikhulumi ngetheory, sikhuluma ngento ephathekayo. Bona bayifunda kwitheory ngenhlahla futhi yayo le theory ukufika kweBhayibheli nalela afika lishushumbiswa ngoba thina amaNazaretha siyamkhonza uJesu kodwa thina sikhonzi lo ufike nama-missionaries sikhonzwa lo owayekiswa yiSabatha umbuso kaConstantine. Maye tushembe thina siyamkhonza uJesu akasho lo wafika nama-missionaries sikhonza lo owayesonta ngeSabatha ephilisa ngeSabatha waze wasolwa kwathiwa usonta kanjani ngeSabatha uphilisa kanjani ngeSabatha wathi wena uma imbombolo yakho iphonsekile ngeSabatha ngeke yini uyikhiphe emgedeni na. Sikhonza thina lo Jesu nothi lo ofike nama-missionaries ebukhali nganhlanye ebuthuthu nganhlanye bezosivala amehlo ethu bathathe ongokwethu bathi nawo umbuso wezulu lihle izulu ikhala abangcwele. Never. Asikhonzi lo Jesu thina kodwa thina siyamkhonza uJesu sinazo futhi ihlabelele recognize uJesu. Nina abathanda ukuphila kanithanda nje ngani zami you are following me. Asibaleke uzosishaya uvo isikhathi sakhe uzozwa ngibuke kabi. Asibaleke bantu bami ngifuna ukushaya izihloko ezibalulekile uma leli zwi lilokho lifika kule ntombi kaSitheya unhliziyo umkhulu kaBhombela waseyibuka le ntombi wayithanda kuqala ke bantu bami abantu bebegana bakhe imizi ubengabona wena mgani bekwenzeka abo lo baba wakho kwenzeka abo lo mkhulu wakho